Lenun teh. Iya Jong. Anu apa mana nang dina teh? Injak Jong. Ketengah rek, kan ki ambulas so. Mara ko sendiri lagi urap kena teh. Abela tina nak, tina bingko akibat TB. Kan ki ambulas so sekecil. Oh, iya teh. Ni Sertifuddin, latuwa kita pensiun dari lako Sahara. Iya ngak rugo kempen orang tu si tak becer pa. Tak becer nanti Fuddin. Andi anak si tak praten. Tadek tak tolong ke orang tua. Dia badan nyiksa. Pak, minta pesen 100. Tandi beseng kok Jong. Cuk tang laku kero ngarek. Marek jual sapen Pak. Mali ambus laku ngarek. Abela Jong. Mun karo palo pese 100. Mi ajo le sape. Tak pas banyakan karen nah. Mun karo pesen 100 marang kok minta. Nemu di beseng kok Jong. Ya nyari aki Pak. Nyari aki. Nyari aki ni de emak Jong. Peseji bisa ka oleh mun alako. Beni isare. Punya gelut teori ya. Panculengku sapen maring sekali. Aduh. Iya Jong. Iya Jong. Kopi naik nombor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya teh. Andi parlo Jong. Tujuh gelut teh. Koki udah tamoy. Siapa juga? Tang mau cerdik bun. Lala temuni keluar. Ni serbulan orang lah cepo. Coba to santo sen. Apa boleh yang lama jadiin kakek? Tak apa-apa ibu. Menjadi apa?
Beda apa teh? Me corak cek parlo na. Chong. Pola andi. Engkau turungin cuma pesen na. Berempat teh. Ninja neng satos dong. Keng lek dul mawin wak lamenta. Ngaralat andi si kebeli rokok. Mun kayak tekan pas rumuran kareng tua. Beda teh. Ya teh. Jago tak mungkin cuma. Sekalangkong Chong. Iya teh. Dulu mulai helu. Kau pelan ki udah tamoy. Marin kau lain terasa. Iya Chong. Seporan na bun. Enggak tak apa par. Aru orang sepona dul mawi. Iya bun. Ring tahan nih. Tak sesuai bun kayak gendek tul mawi rok war luar bun. Ya menurut orang gendek ku pandi pikiran par. Paling si bade ngenang karo pengakuan dari orang lain. Mun kok tak pati apolong ben orang-orang ingat dia. Benih ki ngabak rumah sasot. Ki ngajege tak kok abe ibu pada. Ya mulai teritan tibe bun. Repot. Abe pekun melo to dusa. Ya lah nyama teretan par. Om tak ngiding bau na. Kapan cok bucon baca. Iya bun. King pas karo nudusin. Oleh pak. Ya bener Chong. Lodol. Beri di memat. Roma. Kardu berit. UTW. Tong. Hah. Pulakin tangan tela aja berenjuk toju ya. Lebet tamit-tamit dan gerjelenggeran. Iya seporan gak dul. Sampai cak nang rok pengkirem bang muntah kota ya miti. Nang rok peram boy. Bengal. Injak gak dul. Pempeniling kemarin sekali.
Coba lah tuku roman namat. Njo tak bereng ngosong. Ya, Pak lebih dari kelar ngusong tang Roma. Pah kalah. Oh iya Dul. Kakek tadi ngenangen terwala aku ya. Ya, cak pah tak kerja dek iya Dul. Takut tele senggering lek era. Kok terwala aku Dul. Maka hasil sokoni tak rapat. Saya jen berde saya karoko. Anu maki ala ko mat. Joreng kom katandi lako aroko. Manusia landi rezeki bang sebeng. Aji ya pangeran saja men. Bener manusia yang diri rezeki bang sebeng Dul. Keng muntah lako nemu di emak. Kakek tak percaya. Kau besan pangeran. Siapa sih tak percaya kebebasan pangeran Dul? Taring pas murtad kok mun tak percaya kebebasan pangeran. Ken kakek beter laku taroko. Aji meragukan kebebasan pangeran mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek Jong. Iya teh. Betul mau teh. Keluar bugelak Jong. Kapan mari beri PCS dari kakek rumah? Keng tak sambil cara-cara laku ruwelek dul mawi teh. Jak Jong. Cek ladul mawi ala aku wah. Ata tolong kekalakok nareng tuwala ka tak pernah. Sambil ketak teh. Maklai tak kerasa jan tadi beban ke kakek. Engkau bener keng eman pulan PCS 100. Engkau keng mikir lanceng. Dek budi mun kakek tade. Dek dul mawi dia pas tanda ke siapa? Cek benih keng etorot Jong. Maki bingkok lako ilebelein. Isro sambil ajaran lako. Keng tak ejep. Berdetamoy. Begila kak. Ki perlu depak lek. Keng kerong ke kute. Tak nampak apa. Lagi aing pak. Wis teh. Tau sapot repot. Nja tak repot. Cek lah karo aing. Lah biasa. Enong Jong. Iya teh. Kebiaki kopi sekali pak. Kopi Jong. Wis teh. Tak usah. Cepaki pataber. Cek kebiaki nah. Tojuk teh. Lek. Cek man maketuman ni kaki ronyo orang tua na. Pak lah kaki parlo. Lamangkat tibi. Ari orang tuan na. Maka tak patut menbi kaki perlaku aki pada bun pembantu. Bening kok separlo. Tapi kakek. Engkau nyerok kebaik kopi. Malah berkebet nak kakek tak paka. Engkau entah denak benih keng parlo kopi. Keng aburu ke kakek. Kakek dia lah tua lek dul. Patut deh. Kakek dia tadi penyander dan bagi orang sepun na. Benih saja tadi beban. Engkau keng neser karya re. Coba bi kaki pikir. Betul lah koros kari tolong ah. Kulik resok nanti aki cek lah tua. Bi kaki pasti kayak mana?
Tak lah pacar engko ya. Cak cita ngepak. Bener ya. Tak teman ngeberda ke tangka badan. Ipakak sih ketonon. Bener kok tak ngeberak, Cong. Cuma kok susah. Mun kaki terus dak iya. Apa sih susah ya, Pak? Mun odin kaki karo titi pato guna kardo. Rokok banyak abiin. Kapan latan di PC saya kebeli rokok. Pas romo ruan kareng tua. Injang kok tak ngeberak, Cong. Keng sampai abila. Odin kaki ngandel laki pelokon yang reng tua. Iya mun kok dia terus ya. Mun kok lama teh. Atan dek ka siapa? Marah lek. Kani seripan. Pungpung hi ngudeng pacaka ngalako. Sambi todus. Tuti anak laki tung situnga. Tapi tak pinter nyari PCTV. Debodene pas kono dadi beban kareng tua. Terus engkau kudu dak remah. Ya lako. Mulakan lagi pengeteron nah. Tinang ko ala aku ah. Alhamdulillah. Iya nak. Sekalangkong kang kelebaran kita buka pikirna. Manteri pecember rezeki na. Tapi alaku apa kaki Cong? Halo Mat. Apa dul? Lu Mat. Gila lagi bu nyebut terus ala aku ah. Mungkin nyaman, engkau nurut ah. Ya mayu dul. Injak nyaman. Ala ku apa Mat? Itu sape. Ya mah ayo, kau berangkat sepakat.